Nonbirta Thanbang Samay Bismay Disopi, Nonbirta Thipi Pen Arjika. Hawaii Puralong public meeting ka mass training program kedengpon. West Carbon long Keroni Thana ke perlo Hawaii Puralong BJP atum mass joining along 1800 official silapen Congress atum join duno posibirta nang pachinido. Labang so teng politika prekaracharya song atum ke abui kang raidun bom ason sinang theglo. Lapen labang mass joining kedeng pon lake Kopili constituency lapen Amreng constituency Hinir constituency pangrum rapetsi mai deng pon lo. Labang so mass joining along ka chitong don alohi sarpo mana long CM Dr. Tuliam Longhang manpeng alohi MP Amor Singh Kiso lapen MLA lapen EM MBC tum chitong don reti. Lapen labang so amaya long Kopili constituency arlo ongdung atwar kimi ka semarpon jiaphan pachini pon. Watijur tumailo diklem tu Khanda Jantu Tokbigao lapen ongdung atwar pusitame kasemar ponjia phan lamchak chipidike tangte CM Dr. Tulemrong hangaphan phirangkia tumpen karjupon alamte arjik sena Kiriti Mok News Text Report B News 7 Nonbirta Tonpen Arjika. आइए शांति तरापी भाषी प्रथम নিজৰ দল ত্যাগ কৰি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিছে ইয়াৰ পিছত মই সকলো নাম আপোনালোকৰ লগত পৰিশুনাই দিম তেখেতসকলে ইয়াত নিশ্চিত আসনত থিয় হৈ আপোনালোকক আমি আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ মহিলা মৰ্চা বেৰলা नाही तुम्हाला कधी येता मला भारतीय जनता Dake Hawaii Pur ke nala tum chini lo dake Karbia Dorbar ame hang ki thek cheng aklam mo dake aso Karbi Adorba ame hang ame thek cheng abang ke sarsing teron hang tung habe alang like mai cholo Samson Singh ke secretary cholo kachara tum song be pen cheng lo arsing pen cheng lo Muniram langne pen cheng lo penana bang tubang piatum dak Karbia Dorbar seng lo ke tumta district nangji emithang elami ki penceng lo emithang jutang jubat emithang porom puti chokli mapot itumta district hang nangji budak patir pi ponsi 1950 amhang ke theke 1946 anung kan san hang thek lo laso pige 1952 17 November bang ke district on Silong lo atau district long lo lapian ke 1950 to 23rd June atumi army bang ke lake itu Mikil Hill district long lo laso pia kan district on Silong number autonomous council lo lapan 125 successful amendment lo pelom deh itu nge territorial Karbiang long territorial council long po itu laso pia mau pujo hang mom lo nonta itu cinti jitan ben government ben ikoi lo pelom deh itu cuma MP Omar Singh diso ke hai parlimen long jedul mom lo itu ke last ke autonomous state long lasi Ladakh Hawaii Pur ka patua klam long ni pandak ono pini laso district ke hang abang tlo tung Karbia Dorbar along ke hang ke cheng si sausing dron pen cheng lok Samson Singh ke tua phan a kominda ini ningkan sienbon dak klem la pen na open stage pen cheng lok la pen ni bang tuji
tapi orang tu banda ke lalu Hawaii Puralong ke momo tame ini tu bakar bi kun cekit ini ni dah dia fancy alang tu bakar mungkin dah bangke dia pun ini tang dah pini Kongres pen PSLC angrum pet dak amreng thoya anak lapian kedak ukli konsensi pangrum pet pen suri sira faronar kebra trok keb adon nang dungo angrum pet pen ang suri po suse dak Kongres pen PSLC pen pini dak itu BJP long na cepat guna tuna teknolog lo ada namun itu bangbe ekdom arjutif dak itu meeting ke ceng ceng nanti macam lo baji siapa si meeting ceng lo baji siapa no baji thong baji tim lo semua dama nasi alang tu ke koi pakasi pinjam Sir, PSLC kan ini pun nama solar project memang ini tu kami dengan lo pula. Kami tu dah solar project lah kita kami tu ke kilo kami karbi orang tu ke hang udang orang tu mani ke hang ondung orang tu mani ke hang ke dah solar project nahi dah solar project ke tu be Sir, lah pula. karbi orang tu mani hang ke PSLC pun mani hang hemat anghe salah tu election na cepat itu na link tak ada kerem betul hang pun lomba konsensi ke pahai Sir, lah 6 schedule hospital ke pas risau jangan. lagi prabjin pen inter hukul konon proses pun Sir. ya so bang cingbai pun mau Sir, hala jengkat tu hot ulang karan tuar ada ke klaim rabis panikan menta rabis longle pini thokpui ta vipin lang lo sisam ta klaim pun cuma Tangte pinibirta ke lansing tonik koklo dumi thakme kurwang thu kar